It's on. Welcome to Disc Lovers Culture, where we say football is life, 90 minutes, one passion. Ndotapisa mitambo dibala na musi batu bashia Betway Premiership. Une timu ya Mamelodi Sundowns wedwana ikokunda timu ya Polokwane City Sishiko Stadium. Una uri timu yake za chifiri na timu ya Siwelele FC. Zino duwanzi kutamba Toyota Stadium dibala na musi. Une timu ya Siwelele duwana ikokunda timu ya Kaizer Chiefs ngaskoro zibiri kagumba. My brother from Manandamada. Mshimba, ndirimi. Yeah, nando red chote tubusabona urubutwana ndakana kamanda kona myaka yeah ari tomero lumerisa vativiri va Disc Lovers chiri mugandi no ulando subscribe and follow and share no diwana nikurividza vo ritogana vini so tsakufesera ari kugidimira mutamboni risumbese vativiri vafuni va Disc Lovers uri mutambo wo vangandirade ukati ya timu ya Polokwane City na timu ya Mamelodi Sundowns. Main focus dibala na mosi yoba ikamtambo wa Polokwane City na Mamelodi Sundowns. Une timu ya Mamelodi Sundowns ya kuteo diwana ichiko wina mtambo diwane ichiko imaka bimotoma ka league yote ya Betway Premier League. Dibala na mosi kusukwa na mabrado diwana ikabimotoma. Technically Polokwane City, technically Mamelodi Sundowns nabona mini musitakuwa na mtambo. Yeah, ndichingatambo technically approach yetu nga mgudisi buputi vachikotamba na timu ya Sundowns. Ndivona nga yoba yone ngori plan dzavo dzazotamba low block. Mapungo riri kutori redefend the game ranga kono defend the game ravana point inti ridavarete sasva kwine ngori ndika home ground ya ngorine so ndosedza mugudisi boputi voshumisa formation ya 451 yene ive chikwambori middle field vothe utova uchiko diwana uchiko defenda lwa ngandireni uri vadiwana vakuatraka ini ndi mapungo amusi uchikoto intercept wa bola then vatendenya kushimisa counter attack ngori yovana na bola mbili tharu yePolokwane City ndaivona ichikudiya nakafuta kuthoma ichikodizamori isvike nga counter attack ine mudhavi ndi mutuku lune timu ya Polokwane City zvevevala zvonzvori timu ya Sundowns bola zinji dzanthai ka defending nga manda wava na vuthada vamsi bola ichikudaya ntha isale chiyodzira pasi wava una mushumo nga manda so ndichingambori technically kautaro tothoma kana first 11 yemugudisi vaishumisa na formation yavo yayori aiye utsireledza ridiwane rine rikubva na point ntiyi utonga utangaredza kautaro tothoma ndichingakati ya Mamelodi Sundowns ye ndavona technically isongojena zvone ngori ndi mutambo une khai iyazvidiva zvori kunyenga skoro udiwana chikuwina wo mutambo nga skoro zvina kana zvitanu zviva zvandemesa even namsi yakuwina nga skoro zviviri ive ishumesa nga manda richingamba nga timu ine vorione ikojena nga formation ya 433 ine rikumbona Renasi angangomu na Mswana Shalulile ine mbuso yanga ndiyori ndinyena kuto supplier nyi kaka Mswana Renasi na Mswana Shalulile ine vasedza una butada badika Mswana Renasi ka basics ndikamba kama pungo trapini wava na butada even though namsi I trap bola yone ive je chikinga chingapana zviito defender ive regroup ngori arali vachikutamba 433 vava kuto bana mutambi yene yavo ka basics wakono trapa ine trapini yene devekitwa nga mutambi yene kutamba sa false 9 utova achikutrapa bola achikusedza uri ndinya kuteverawo akakamkwena na lende apene bola ngori ndikuvona muzana Renasi weva akubhola udhiwana kutrapa bola asedza matungo awo kana asedza uri ka lende na mkwena ndinya kuteverawo then ave bola ngori plan yenda vandikuivona kamugudisivo kadoso yeyori striker musi choholda bola achivhuse tho chisedza uri chidisa guy ndihene ndihune Polokwane City yechidokona unokeya hona yotu ngori ndikuvona Polokwane City yeve chikutenda kutsireledza nga manda yechikokona udadza 18 yayo nga vatambi vanosvika 9 vangangomabhogisi rune zvasiya zvikwamburi Sundowns zveve kutori ishumisesa zvone hau mafungo udiwana chikupatireka ikokona ushumisa dzishoto uri maybe tango ndidzione dzibola dzine dzingakona uri dzisvike dzine dzingakora arati vasedza richivoda karutaro uviri vachivointrodusa Mswana Levon Mutiva nditsi kopfesa uri first touch yawo yova yandemesa nga manda musi achiko assista Mswana alende we ashumisa shoto nene achikorela bola ndi zvimwe zvazvo zvikotodeyo bva karutaro thoma kati ya Sundowns uri itodiwana ichikokono upenya timu ya Polokwane City ngamra musi ichikokono radzi shoto dzichema balani ngori timu ya Polokwane City yedibudza utamba low block ka game yena musi what was the plan ngori ndikovona timu ya Mamelodi Sundowns ine chipinga chote ichikodaka paka league ichikoshumisa Mswana Matthew seshimisa Mswana Ntsaveleng ine dubala na musi pakutuma bangana rikuvona Shalulile ne vuri ndikarisa nga manda mabrother achikojana kachikodi cha Mamelodi Sundowns katina Renasi vachikojana kati pezi ndichingandobana vana mbuso ya uri
zwa zwino plan ya mugudisi Vho Khadoso nga vho songo vha ni ḽa tshikoro rather ri khou amba uri zwino ndi draw hone kha Vho Phuthi zwa zwino vha tshi khou wana draw vha wana mini kha thimu ya Polokwane City ngauri navho vha khou wana draw kha home ground yavho? Ya ndi pfesa uri arali mugudisi Vho Phuthi vha tshi khou ḓela u ḓiwana vha khou wana point nthihi kha mutambo ḓuvha ḽa ṋamusi vha vha vho shuma nga maanḓa ro sedza hune vha vha hone u vha na point nthihi zwi ita uri vha khou lwela top 8 thimu ya Polokwane City khou lwela top 8 so u ḓiwana u na point nthihi zwi ita uri vha vhe vho tsireledzea mara u ḓiwana vho dzhielwa dzoṱhe 3 point zwi ita uri hu vhe ho vulea that is why mugudisi Vho Phuthi vha vha khou even na musi vha sedza vha tshi dzhena vho dzhena nga 4-5-1 ine yone i khou tou dzi amba uri nṋe ndi khou ḓo tsireledza u nkora ni ḓo nkora mara zwi songo leluwa so ndi vhona unga ndi zwone zwine vha khou zwi ṱoḓa uri ri khou tamba na thimu yo no nga Sundowns ine ya vha uri i a kona u nokha bola ine i nga kona u kwasha luvhondo lwa vho riṋe zwi amba uri ndi u ḓadza midfield vha khou mbona Maphangule vha khou mbona Muswana Kambala hu vhone vhatambi vhane vha khou zama uri midfield u vhe midfield wo khwaṱhaho tenda u tsireledza vha khou mbona Maswana Mathulidi ndi vhaṅwe vhatambi vhane vha khou ḓi ita vha tshi dzhia dzi ovelepini musi i tshi khou tea uri counter thimu ya Polokwane City zwa sia zwi khou amba uri mugudisi Vho Phuthi vha vho dzhena zwone ngori vhone vhaṋe vho ḓi fhedza vha wana uri arali ri khou amba pound to pound thimu ya Polokwane mechi na thimu ya Sundowns nga bola so zwi amba uri arali ya ḓiwana i tshi khou vhuya na point nthihi vha vho shumesa mugudisi Vho Phuthi ngeno thimu ya Sundowns i thimu ine uri i khou tea u ḓiwana i tshi khou vha na zwikhala zwinzhi i tshi khou vha na zwikoro zwinzhi u itela uri arali ya nga ḓiwana i tshi khou ḓirowa zwi dovhe zwi vhe zwi khou ifha hope yo uri ligi zwi nga i dzhia ṱhaṅwe nga mafhungo a dzi goals so ndi tsoko pfesa uri u ḓiwana thimu ya Sundowns ndi game ya vhuṱanu i tshi khou kora golu nthihi so zwi amba uri approach yayo i khou vha yone nga murahu musi ri khou vhona thimu ya Sundowns i khou kora golu nthihi always zwi khou itiswa ngori vha khou shumisa double 9 ine dzoṱhe dzi natural born striker dzine a huna mutambi na muthihi ane a ḓo kona u providela muṅwe musi ni khou nyanga zwikoro zwi amba uri arali ni khou nyanga u wana zwikoro zwinzhi ho funa ri mubona musi wana Matthews kha first 11 ine u ḓo vha khou rikhiritela kana musi wana tsikitsiki hayo vhane vhatambi vhane vha funa ri vha vhona kha first 11 either vha ḓiwane vho sia Muswana Renasi kana vho sia Muswana Shalulule ene vhone vha ḓivha zwa uri vha ḓo tou dzhenela ndi vhona unga thimu ya Sundowns ya tshi nga vha na zwikoro zwinzhi kha mutambo wa ṋamusi mara yone ine ya ḓidimula u ḓiwana i tshi khou creator zwiṅwe zwa zwikhala ngori i na vhatambi vhavhili vhane vha tamba zwithu zwithihi lune a huna ane a ḓo kona u providela muṅwe tshikhala so ndi vhona unga ndi yone mistake ine mugudisi Vho Khadoso vho itesa ndi tshi nga ḓa kha defending ya Sundowns i khou kona u mastara vha khou mubona Muswana Kubido a khou kona u tamba zwa khwine vha khou mubona Muswana Ndamana a khou kona u tamba zwa khwine na Muswana Mukwena u tshi nga mukhoḓa khou ḓiwana ku mastara midfield wa Sundowns ra ri khou kona u vhona Muswana vha khou kona u distributa bola nga nḓila ine u tou vha uri yes khou ya kha vhatambi vhane vha ḓo vha creative i khou distributiwa bola i khou ya kha Muswana Renasi ene u a feila u vha na dzi basics u a feila u trapa bola u a feila u dzhia decision hu na through pass ya ifhiwa nga Muswana Alende ye a khou to dia chipini lune ndi iṅwe ya tshikhala tshine u funa Sundowns yo converter ya ḓiwana i tshi khou kora yo ḓa ya wana thau i sa thithiswi ya Miorani nga Muswana Ndamane we a ḓa raiwa nga ngomu mabogisi zwe zwa sia zwi khou amba uri Sundowns i khou tou uri i ḓiwane i tshi khou kora tshikoro tsha vhuvhili ya thoma u feila Sundowns i tshi dzhia decision ngo fha Muswana Muthivha penalty ri kara ndi vhona unga penala funa i dzhiwa nga Muswana Mukwena ene ri khou mubona a tshi khou radzi penala u bva murahu kha thimu ya Sundowns lune Sundowns i khou nyaga zwikoro Sundowns i khou nyaga wini so u balwa heiḽa bola zwi sia zwi khou dovha zwa ita uri vhafuni vha thimu ya Sundowns vha vhe na doubt kha ḽa uri hu ḓo itea mini musi yo dzhena Muthivha ri ḓo wana tshikhala na musi yo dzhena Muthivha naho o ḓi balwa penala mara impact ya Muthivha yo vha khulwanesa nga maanḓa kha gondo ḽa ṋamusi ro sala nga game dzi si nnzhi mabrothers zwino uri ligi yo ḓiwana i khou ya magumoni ni tshi khou lavhelesa thimu ya Mamelodi Sundowns ḓuvha ḽa ṋamusi nga kutambele kwayo i kha ḓi vha na thimu ya Kaizer Chiefs na dziṅwe thimu tharu dzine dzi khou tamba nadzo kha league ya Betway do you think they can drop point kana vha nga ḓiwana vha tshi khou wina ta mitambo yoṱhe yo salaho ya ndi tsoko pfesa uri arali i khou continue nga kutambele kwa ḓuvha ḽa ṋamusi ya u ḓo swika hune i nga dropa point i nga dzi dropa point kha game i tevhelaho i na Polokwane City ya gain lune zwi a konḓa uri ni ḽe thimu luvhili nga maanḓa zwi khou tovhekana ngori a huna iṅwe game ya dzhena vhukati nga Sunday u ḓo vha dzi 3 Sundowns i khou tamba na Polokwane City zwine zwa sia uri Polokwane City kha game ya ṋamusi i khou tea u rectify mistake yayo zwi ḓi nga na Sundowns i khou tea u sedza yevha i khou balwa hone so ndi vhona unga ndi mutambo une futhi u nga si leluwe uri Sundowns i ḓiwane i tshi khou kunda Polokwane City i nga tou shumisa advantage uri i ḓo vha i khou tamba hayani ndi zwone mara ndi mutambo une uri u ḓo lemela nga
maanḓa vha dovha zwihumbulesa uri nga 6 i khou dovha ya tamba na thimu ya Kaizer Chiefs ine uri kha game ya ṋamusi yo ḓiwana i tshi khou luza nga zwikoro zwivhili kha gumba zwa sia zwi khou amba uri na vhone vhane vha khou dzula fhasi vha rectify kha zwa ita uri vha luze kha game ya ṋamusi lune nayo game ya Chiefs na Sundowns zwi nga si leluwe ndi soko pfhesesa uri arali Sundowns ya nga wina kha game ya Polokwane City ya dovha ya wina kha game ya Kaizer Chiefs ndi nga ifha uri yo wana tshikhala tsho uri i nga ḓiwana i tshi khou dzhia league. Kuli kwesa nga maanḓa mabrother kha lushaka lwoṱhe lwa Diski Lovers Culture mugandiyanula subscribe like and comment vha share content iṅwe na iṅwe na ḓiwana ri tshi khou i posta ri vha funisa zwino lushaka kha vha subscribe kha YouTube channel yashu nda Simuliwe